Merhaba güzel insanlar. Türk dilini öğrenmeye hoş geldiniz. Salam solo insanlar. Türk dilini öğrenmeye hoş geldiniz. Biz algaç ele Türk alfabesini, Türk alfabetini öğrenemiz. Türkçede 29 harf vardır. Türkçede 29 damga var. Alardan 8'i ündü damga, 21'i ünsüz damga bolup eseptelet. A, B, C, Ç, D. Бұл жерде айта кетчү нерсе, кыргыз тилинде тамгалар тамгасы менен айтылса, түркчөдө тамгасы менен айтылат. Мисалы, Ж, Ç, Ç эмес, Ж, Ç деп айтылат. Анда эмесе баштан кайталайбыз. А, Б, Ж, Ç, D, E, F, G, G, yumuşak G, H, I, I, yumuşak C, J, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Sayın öğrencilerimiz, hormatlı okuwçylarыбыз, jogorada aytılgan tamgalарды türkçe, kırgızça жазып жатталат. Birinci konuga ушул. Görüşgönçe жақсы kalınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ал эми экинчи тапшырма жогоруда айтылган сөздөрдү түркчө тамгалар менен комментарийден жазып өзүңүздө сынап көрүңүз.